Sada ćemo vidjeti kratak prikaz rada speed gate barijera ili senzorskih barijera, koje su zaključane u normalnom režimu. Kada se overi kartica u željenom smeru, omogućen je prolaz. U suprotnom smeru, takođe, kada se overi kartica, slobodan je prolaz. Ako se pokuša prolaz sa suprotne strane i overi se kartica sa jedne tačke i proba se prolaz, barijera se automatski zaključava i nije moguće prolaz i još se čuje alarmni signal. Ako se proba bez autorizacije kartice, onda će opet da se uključi, odmah se uključuje zvučna signalizacija. Tako da svi aspekti su pokriveni. Ako se desi potreba za evakuacijom i PP centrala otvori, onda se otvori prolaz i slobodan je sa svih strana. Tako da je evakuacija bezbedna. Takođe se ista situacija dešava i kada nestane struje, barijera se otvori i slobodan je prolaz jer ima svoje rezervno akumulatorsko napajanje. Ovo je indikacija kada je zaključan prolaz. Kada se overi kartica, onda se upali zelena strelica i trepće signalizacija, slobodan je prolaz sa te strane. Sa suprotne strane takođe, crveni X označava zaključano. Ako se overi kartica ili dobije signal iz portirske kućice, zelena strelica se upali i krila se otvore. Barijere se ljuljaju jer za potrebe ovog snimanja nisu montirane. Hvala.